Assam Okprana Saikam Kilanga Minister Keshap Mahanta Dipu Bangsi Har Ghar Dastaga Putak Avi Kiruithwa Mai Padupo. Bithung Ring Thamara Rapan Karbi Anglong Autonomous Council CM Pen Pekar Ompen Chutun Chudanga Sonamung Kiron. Joint Christian Committee Tumpen Advent Christmas Catalan Po. Kardom Pini Karbi Anglong Life Adap Abirta Longpen Nilisa Mijir Bon Kilimpi Nonarjik Tha Birtang Pompen. India Prime Minister Narendra Modi pen det pia dangalong kido anarala tumta COVID-19 prim chipidun edang jipura har ghar dastak pathe pian ponsi det pia dangalong kido anarala tumaphan akijoy pen COVID-19 prim ki pia sai ding ponlo labangso har ghar dastaka puthak angto nalam the kachini ja phanpura kedam tang mati jongni phai kreke thomarni Assam Okprana Saikam Kilanga Minister Keshap Mahanta Dipuna Humrisi Deputy Commissioner Sahemalong COVID-19 vaccination puthak avi kiruithwa mai padupon bangso avi kiruithwa mai long Karbi Anglong Autonomous Council EM Khonsing rong pi pendanglok doctor nurses pendanglok penangan Okprana Saikam along klembang phubang phiatum chetong dunuti Bangsopi Minister Mohanta Penferangke Thengno Kaningche Ponatengke Ladakh nonpu anta keplengun erega bangke Sonia joini penlo Eson lake kedam ke bangke sum Jasemet Singhasona Hagara Sonson Garia Matsi damun e Lapen King Penle dam setame Kele joy kiadim kali Lapen Esona bangke Radatum bangsoing prim kachipidun lote Eso vederji pupendanglok Thida prangji la hai kali likalang langalam ke than penta isi kichunun e thek longpo Sonor সমস্যাটো হৈছে অকল দুটা কথা এটা হৈছে ইয়াত কমিউনিকেশনৰ কমিউনিকেশন তো এটা মূল কথা ইয়াত যাতায়াতৰ সুচল নহয় ইয়াতে 2-3 দিন খোজকাঢ়ি গলেহে এটা জায়গা বিশেষকৈ সিংহাসন অঞ্চলটো যথেষ্ট দুৰ্গম এটা কথা সেইটো আন কথাটো হৈছে কি ইয়াত এটা অপপ্ৰচাৰ প্ৰথমতে হৈছিল সেই অপপ্ৰচাৰটো মানুহৰ মনৰ পৰা বৰ বিশেষ আঁতৰি যোৱা নাই তেওঁলোকে ভ্যাকচিন গলে বিভিন্ন অসুবিধা হ'ব পাৰে বুলি Ladakh nonomat kadukawe rong troksi kepa bangke non puanta phan phok kepena ber ansi vaccine chipidun chotla lasila rong troksi kep socialong abangke vaccine ki pidam chia phan DC pendanglok GNM ANM pendanglok kapre sai kamalong klem bang atuma phan arpu pek ponsi halabang sorong along imprim ka chipitang det ansi Wang Poputa, Minister Pen Ninje Ponthu. ধৰক ৭২খন গাঁও 50% তলত আছে এতিয়া ৭২খন গাঁও যি 50% তলত আছে ইয়াত আমি ৭২টা ডেডিকেটেড টিম ঠিক কৰিছো সেই গাঁৱত গৈ থাকিব যিমান দিন লাগে থাকিব আৰু ভ্যাকচিন সম্পূৰ্ণ কৰি ওলাই আহিব এইখিনি কথা আমি প্ৰস্তুতি কৰিছো আৰু ইয়াৰ কাৰণে উপায়ুক্ত আৰু আমাৰ EM হেলথ তেখেতসকল ইয়াত সম্পূৰ্ণভাৱে বহিছে আৰু আমাৰ স্বাস্থ্য বিভাগৰ বিষয়াসকল ইয়াত অকল স্বাস্থ্য বিভাগেই নহয় বেলেগ বেলেগ ডিপাৰ্টমেণ্টৰ সকলো অফিচাৰৰ ইয়াত দায়িত্ব ন্যস্ত হৈছে আৰু দায়িত্ব ন্যস্ত কৰি আমি ৭২টা ডেডিকেটেড টিম একেবাৰে এইকেইখন গাঁৱত থকাকে ওলাব আৰু বাকি যিখিনি 50%তকৈ অধিক 90%তকৈ কম 196খন গাঁও আছে তাতো এটা বিশেষ ড্ৰাইভ আমি কৰিম Nonomat Assam along first dose vaccination upon kililake kutihinira lakre trok an lipon Stedang bong ke ongdung adimalong bangke phan pharu an pleng tanglo Setame Karbi Anglong West Karbi Anglong lapen Karimganj along bangke kachipia phai ki jum thekon longlo Lasi bangso long arsik jitpen saikideng ponthusi rat do anaphan vaccine kachipidun erjia phan pini neli diphualong anang humri loputa Minister Mohanta Peninji pon সময় গ'ল তাৰ পিছত এতিয়া ফাৰ্স্ট ডোজ ভ্যাকচিনেশন আমাৰ টোটাল হলগৈ 2,16 লাখ আৰু 2,16 লাখ হয় নহয় আমি 27খন জিলাৰ পৰা ৰিপৰ্ট আনিলো তেওঁৰ যথেষ্টখিনিয়ে 100% কমপ্লিট কৰিব আৰু বাকি ৰাজ্যখনৰ ভিতৰত এতিয়া
আমি 3খন জিলাত ইয়াৰ কিছু ব্যতিক্ৰম দেখিছোঁ তাৰ ভিতৰতে News report Karbi Anglong Live. Kidam tang mati jong cricket thomarni bithung ring thama constituency rarapan pekar ompen chutun chudanga sona mungla pen longli pata ke joy pen Karbi Anglong Autonomous Council CM Tuliram Rong hang redeng pen bang pharo phora pharo troxi rain ko rai sierara tumaphan kiron po bang so mailong alu hiaman pen Karbi Anglong Autonomous Council CM Dr Tuliram Rong hang pen chenglok Dongkamukam Ward Commissioner Sarlongki Bay VDC Chairman Ramson Rompi, Dongkamukam Municipal Board Chairman Telisram Ronghang Lapen, Penangan BJP along Klembang Pubang Piatum Chitong Dunsi, Bangso Mailong RDGP Dun. Mailong Karbi Anglong Autonomous Council CM Dr Tuliram Ronghang Pen Kaning Jepona Tenke, Karbi Anglong Arlo Kedo Ana Constituency Tinalong Setame, Non Kachari Bom BJP Sorkar Henlo Rada Kidukisung Kirapa Bang. Lasi kaprega party along kache kroy mate ke dodun ke radaphan asapta langpon thekhe lapen radaphan rap thekhe lasi sarkar ke do songalong si dodunangji lapen nijang Karbi Anglong alo tongkamukam rong supi alongta diphu rong supi kapalang me son thotsi dongkamukam rong supi alongta kape me ponchia phan pangchengda pupusi Karbi Anglong Autonomous Council CM Dr Tuliram Rong hangpen mayalong thanpo Chirmukam upukijut pen dak Gelanian gela dakta, ohom wala pen, fulai na toal dakta, tiar konik po. Laso piren pulang te dongkam sariali, langhanan ke, oko dakta, fulai na difuoson, la dakta tiar po. Lasi lahara warsai, ke klemung, kelom ke ajakong ke, lake nale tuma hirjume, nale tuma cerap cito duna polo. Lasi ini dongkamukam gelani sojong bodongka phangkherong coaching wai jorterang cirmukam sarorong laben kruorong angkangan olong pinarong laso soal lai kipi ponjiaphan nilika bori pondolo lasi prabjin pentame lasorong tiname soal lai kipi ponjiaphan Sig like kipi bonjiaphan nili claim pon Dongkamukam pen Vicky Bay Karbi Anglong Live. Kidam tang mati jong ni phai krihiniar ni nijang Karbi Anglong alo ke do Joint Christian Committee tum pen chepader piponsi monduli pharo ke thom susia tum pen chingrum si bothat langso pharkong chihi LP school pathuak lamalong phongin ko raplia phong Advent Christmas katalon pon Christian adhorom ki rimatum anke matijong achiklo inkora phor nilote dep piangkang pentame Jesu Kristo mahang ke thegani talon pon Laso jok la bangsor ni kang hong megjia phan prekcha madimalong Advent Christmas katalon pon asandak thaksi Joint Christian Committee tumpen bothat langso hawaralong ingdeng inkoi rapho Advent Christmas katalona jai mek kedeng pon Bangso JCC pen kapaman pon Advent Christmas amailong Bradlinson terang pen mai chari ponsi JCC chunbang Martin Teron pen aluhi kapachinia sai dengponlo Melong aliralon kapadu thumu chotja phan ribbon rong pila pen aria sangho tum kirokar chupa dudunlo Bible along lukang deng pi hiniang deng so Chris yalong pen enposi Seva Bharat Coordinator Borsing ti so pen arnamalam Clardak pen raratuma phan than pachili Nilitum JCC pen piningan phongin ko raplian Advent Christmas talon pon la pen ki bang jilang aning kantame talon pon bomji la pen bang so mai long prekcha ma monduli pastor dikon pen danglok monduli pharo ke thom societum nangchi tong dun si RD nang pa dudun lo pusi JCC abidi sir Stephen Behin pen than pachili pon la bang ke non 24 katai inkorap hi season asal KAL la bang ke itu pan talon pon dong lo ang pen labang so na tum la JCC long monduli kon bag do ka tong pon ini bang so mai lo ke exact puthekhe seta ongdung monduli do dak la kadu ko pangrum pet pen pini monduli pharo hini ke thom pharo thom monduli pen chetong lo da no da acha pini labang so mai long ko malo beta ke me ke ban puthak pini beta ke me lasa JCC long ar namalam ke than pon bang lake tu ching hon borsing tisu alang lisi pini ar namalam than pon tang te nang tum labang so Advent Christmas ka paman pon nalam the puthak ke the ni kar beng long life anang than jigjima nile tum lasa
advance Christmas ba pre Christmas katalonang koke itum ningkan suri ni aprang Yesus Kristo Bethlehem along arong along mahang ketek pen apot la so kacepat hadam to amazing itum pinila sa JCC pen la sa program thik pon lo pen thelong anso se ningkang sam tidu muchotja phat non kahuri se apir theng bong arnamlam ethithini karju pen ajok titum ningkang sam kado ko arat akhei ajat to anta dakelong ja pasi itum la sa JCC program pinida pon lo Dongka mukam pen Vicky Bay Karbiang Long Live. Kidam tang matijong ni pai krihiniar ni Kajirong Hangpi Memorial Talent Hunt Society atum pen patir piponsi tara langso Karbi People's Hall sing mirjenga chatailong ingdeng hini Mr. Karbiang Long pen ingdeng trok Miss Karbiang Long mega audition padupon. Bangsu kachepate long son pliang dengan kethakpon pedulo lake Mr. Miss Kids lapen Mrs. atum apan sedame Varsai pipon. Mega audition ke padohut Miss along banging kora ke thom laswang bongpen bang trainer ke batum apan ingwailo. Kids mate osumara long banging kora ke thomang bongpen bang crit trok apan ingwai ponlo. Mr. category along bang trok lapen Mrs. category along bang trok atum apan ingwai ponlo. Mega audition ka bado arni kangkhrum kangsai bang phua bang phiatum lake Rupali Timungpi Sermahin Terangpi Angthik Ingti Mirlin Teron pi lapen grand finale mate angdung kiti ka paman ponji lake matijong ni final keparni sing mirjenga chatai tara lang solong arni kangsam por phai hini pensi pangting porpo lasining ke ha bang phu bang phiatum setame chetodunra bang sojai mek langdunik tha Miss long bang participants ke bang koira ke thondo lapente kids bang ta bang koira ke thondo lapente Mrs. bang ke it ne do lapente Mr. long bang ta it sido lapen laso ke bipon along ni tum anikan bang son thak si ka jerong hang ke Memorial Talent Hunt Society hin dan itu kemang kon ni tum la Karbiang long long la youth han isia talent do Karbiang long long so si laso talent ke doke dokong News report Karbiang Long Live. Kidan tang matijong ni pai cricket thomarni Lokhimon sangha tiri piamai dowan chari amai lapen Lokhimon aron ke kroira doan chepatir piponsi langpangri aklam Lokhimon ashram along kangthir mithek bamanpon bangso kangthir mithek paman det pen kidam tang matijong ni pai cricket thomarni bharara det mate India det piangkang long nongnam kache thangplong Goya Kashi Brindaban polong ri mate ajudha long rialong Hindu dowan kang puponahut Prime Minister Narendra Modi alam थे करजुदुन लोंगा पुठाक लोखिमोन संघा निंगकंग साम चिपकलांगपोन वर्ष में वर्तमान के प्रधानमंत्री माननीय श्री नरेंद्र मोदी जी काशी विश्वनाथ धाम की जो पुनर्निर्माण की कार्य शुभारंभ करने जा रहे हैं वो कार्यों को लेकर हम लोखिमोन धर्म तथा लोखिमोन धर्म की सभी समाज की ओर से भी हम उस कार्य को हम समर्थन करते हैं। उस कार्य से हमारे भारत माता भारत भूमि में फिर शांति प्रगति से पूरे विश्व भर में जागरूक हो। हम उस कार्य को हम सफल होने हेतु हम आज लोखिमोन धर्म के प्रवर्तक गुरुदेव लखन इंगती हेंसे के जन्मस्थान दलामोरा बक्रम तोपी गाँव तथा असम के राज्य तथा उत्तर पूर्व प्रांत में Nili tumkuru sar lokhon ing tihansek lapen non kachari ponbom hempukuru modon ing tihansek ekethan Lokhimon dharmo aron penta nilitum dolomara longkido langpangri aklamalong kangthir methek mate joy go pipon lokusi Lokhimon sangha sarphu Gandhiram timung pen Karbiang Long live asa hemalong Abirta napali Utugen cenglo Lokhimon aron siari Lokhimon honggo Lembang putung tangki tungen spin khat spin narsi sila bang so sailong kituan Karbiang Long arat mate homlong dudun kado gabe karbiras kami mangso asailong chidon dun pen thidun pen beauty attack am se ham ti dui phan arian dong dui phan kado gabe phan stami itu mahin stami nilo News Desk report Karbiang Long live.
Lakhain ko rapon nilip MSC constituency ke perlu Koilamati Hawar Risakhidi ME school along Luthan bangang hoi pabata sonte mesenji lapen barpi barso hem lapen school hem inghap mesen ang pipon thua sonte pusi than bang tum kachuniri Luke Charlie hinke akinang sobino pirthe kang ting lapen ka thang ka chinijia phanke luke thek dovek nanji lapen than bang jong si mesen lapen thek serlote Luke Charlie osomaratu morni si munit man thekji Lasonsi Koilamati Risakhidi ME school along Luthan bang aki hoi pen hirang kia thengnu kachithan pona tengke Prabjin pen school hem along akinang lake schooling hub kangnia dim lapen barpi barso hem hi huita ki bando lasia jahake kahi nosi ki onglo lasinona ki minang pipona sonte mesenji pusi bachini po lapen maths lapen science athan bang ta bilang tuka than pon tu मैं तो बेना नाले हेड मास्टर आर पुदेंग उनके Nili la April 1st April kan sih जोनिंग पेन Masih kan सोनिंग kan हंदी ते लवांग सो दा स्कूल एम स्कूल के दिन तुम स्टूडेंट मा कौन दोजी दा student apa admission contest dalam nampak bomber non bangre drop masih di bola ते जितु गवर्नमेंट पेन मते काउंसिल पेन जितु यूनिफॉर्म ला नंगली बनले ले nang level citang te citang kan ma piron dia sabu dengan dia ante la jitu somar dom han anpa chu khan sang amu khan angli mangle le sang dan nang le sanang le bom de kado bitar chokat ke di sang ko sa nang le ante na tum teacher bang ando da nan tum teacher ke non ma ke ni tum ke bang ini mana ala kelti kan ke bang thom te la bang thom da na tum na ki bon kang kir thang pine avi pulon ko na tum ke chiwang bo ma kona por bana na tum pine ki cheng ke ini ke ni tum ke 9:30 sir ke bra chitim ki jut ke kona por ini ke gitu nanya ke baji ini lah chitim pada nai apa ke baji sira chitim baji ini dapat kusi tu mana nama itu Koilamati pen Samsonic T Karbiang long live Tangte pinya daba Abirta kala ponsi kang tonik lo dumi thak me kardom